Općenit odnos čovjeka spram prirode je uglavnom da je čovjek mjerilo svega. Tako bi se životni vijek čovjeka trebao odnositi i na drveće. No, priroda je drveću podarila više godina. Čovjek koristi i treba drvenja oko sebe. Možemo samo zamisliti čega su se sve nagledali stari carski hrast iz Rankovića i tisa iz Pepelara. Znanstvenici danas na drugačiji način gledaju staro drveće. Ono im je i izvor informacija kakva je na određenom prostoru bila klima prije više stoljeća, sušne godine, bolesti drveća i drugi podaci. Sve to je u njima zapisano i danas se može iščitati. Središnja Bosna je posebno zanimljiva jer ovdje nailazimo na veliki broj različitih vrsta drveća, što na drugim prostorima nije slučaj. Projekt bi trebao biti i dio nastojanja da se zaštite barem najreprezentativniji primjerci, te izradi njihov registar. Brojnošću su najzastupljeniji primjerci divovske bukve, pa se moglo zaštititi neki lokalitet. Primjera radi na potezu između Bugojna i Novog Travnika u trokutu Ravno, Rostovo, Šenkovići i Zagrlje nalazilo se veliko stanište bukve stare između 150 i 350 godina. Ta prašuma je uništena u zadnjih 15 godina, a mogla je biti iznimna botanička i turistička atrakcija. Projektom se evidentiraju i neki malo ili dosad nepoznati primjerci starog drveća. Također, ovo je na neki način i revidiranje stanja na terenu zaštićenih pojedinačnih stabala. Staro drveće veoma značajno za naše šume, za čovjeka, kroz vijekove igralo svoju ulogu. Nekad su stari ljudi u starom vijeku obožavali staro drveće, izdvajali su dijelove šume, gajeve, znači s velikim stablima koji su štovali. Znači to bio u prvo vrijeme hrast lužnjak, hrast kitnjak. Kasnije se to štovanje proširilo znači na druga stabla, odnosno druge vrste. Dolaskom starih Slavena lipa postaje također jedno od svetih stabala. Tisa igra uvijek svoju ulogu, još od paganskih vremena, kao tvrdo drvo, interesantno drvo koje stvara odgovarajuću zaštitu. Vremenom, razvojem čovječanstva, stara stabla gube na svom značaju, mijenjaju se kulture, mijenjaju se civilizacije, stabla ostaju, mi prolazimo pored njih, ne obraćamo pažnju, da bi se u zadnje vrijeme počeli intenzivno vraćati. Prvo kroz neke znanstvene discipline, jer u starim stablima je zapisano ono što mi nismo doživjeli, sve ono što je za nas interesantno i ako želimo neku povijest da rekonstruišemo, moramo se osvrnuti na stara stabla i pročitati te zapise u njih. U zadnje vrijeme govorimo o klimatskim promjenama. Jedini zapisi klimatskih promjena istinski su u starim stablima. Mi to čitamo posebnim metodama kroz jednu nauku koja se intenzivno razvija zadnjih 10 godina, koja se zove dendrokronologija. To je jedan od razloga zašto sačuvati ta stabla. Ta stabla u principu predstavljaju našu povijest, našu povijesnu baštinu koja je prolazna kao i mi, ali ipak malo duže traje od jednog ljudskog vijeka, jer stabla mogu da dožive i par tisuća godina. Takva stabla imamo i u Bosni i Hercegovini. U srednjoj Bosni je bio poznati carski hrast kod Novog Travnika koji strada, ostali su još samo tužni ostaci od nekad jednog veličanstvenog stabla. To je veliki hrast lužnjak u selu Lugovi, kod Kiseljaka, također nemarom lokalnih stanovnika zapaljen. Nekad su bili pod zaštitom države. Tu je jedna tisa nedaleko od Zenice, odnosno nedaleko od Begovog Hana u Pepelarima, koja bilježi nekih 1000 godina sva dešavanja, znači koja se desila oko nje. Prolazile su kraljevine, prolazile su kulture, carevine, a ona je ostala i zabilježila sve promjene. Sve to nas upućuje da trebamo zaštititi takva stara stabla, da ostavimo nešto i budućim generacijama, da ostavimo neki djelić zapisa i o sebi, znači u tim stablima, u tim godovima, u toj bilješci, odnosno u toj hronici koju piše to staro stablo. U mjestu Ranković kod Novog Travnika sve donedavno nalazio se najstariji hrast lužnjak na svijetu. Da nije bilo čovjeka i njegovog nemarnog odnosa prema okolišu, hrast kojemu su botaničari procijenili starost na blizu 2000 godina, a stručnjaci iz Njemačke i Amerike između 1500 i 1700, vjerovatno bi još uvijek stajao uspravno i prkosio vremenu. U austrougarskom periodu
zapisani su prvi pouzdani zapisi koje je naveo austrijski časnik Reiser 1887. 25. srpnja kada su provedene vježbe vojne na prostoru Rankovića. On tada piše da je hrast opsega 33 metra i da je u njegovu duplju kao zanimljivost ušla 64 vojnika bez ratne spreme. To su prvi izvori. Poslije navodi vjerojatno najveći botaničar koji je djelovao na prostoru Bosne i Hercegovine, Karlo Mali. On u više navrata piše o njemu, o njegovoj veličini, značaju, a najzanimljiviji članak je iz glasnika Zemaljskog muzeja izdanog 1930. godine u kojem on konkretizira neke podatke, navodi da je jasno najstariji na svijetu, čak i od hrasta koji je star 1500 godina u Engleskoj. 84. na 85. godinu dolazili stručnjaci iz Njemačke i iz Amerike. Jedan stručnjak iz Njemačke je došao i rekao, sakupljao sam mu ja žireve, koru, onda rezao sam ovo stablo da vidi, da ispita koliko ima godina. Odnio je tako da su poslali neke uzorke na 1500 godina. A Amerikanac je nosio isto, on je ustanovio da ima 1700 godina. O hrastu su ispričane mnogobrojne priče koje su se prenosile s koljena na koljeno, a jednu od njih prenio nam je Drago Slipac, novinar koji je napisao i knjigu naslova U sjeni carskog hrasta. Vrlo je zanimljiva priča o jednom čovjeku iz ovog kraja, Niki Slipcu, koji je pao za vrijeme Austro-Ugarske u rusko zarobljeništvo. Kad je došao na carski dvor, među elitu tu carsku, kad su ljudi saznali da iz Bosne, iz Rankovića, pitali ga, pa jel ti znaš za hrast u tim Rankovićima? Pa kako da ne, ja sam se ko hrasta, kaže, rodio. Ti se ko hrasta rodio? Pa to je najveće drvo na svijetu, zar si ti baš odatle, čoveče? Pa baš sam odatle. Kad je tako, sad ćeš ići kući. Tako da je hrast na neki način posredno bio diplomatski emisar, spasitelj toga čovjeka koji je pao u rusko zarobljeništvo, koji je završio možda negdje u Sibiru, u Drojnicima, ali je lijepo opušten i sretno došao u svoje kući. Poljubio je hrast odmah u njegovu hrapovu koru, pomolio se očenaš i stalno je kod njega čistio, radio, spašavao ga i odgonio bilo kakvu opasnost od njega, nered, nečisti ljude koji bi prijetili da ga posjeku ili zaraze nešto. 1987. godine ovdje se desilo prvi put da je prestao vegetirati i to je bilo konačno definitivna smrt, što su i stručnjaci iste godine ustanovili, smrt starog hrasta ili carskog hrasta. Naravno, još 10 godina on se kočoperio ovdje sa svojim suhim granama koje su dijelom otpadale lagano, da bi 1997. Prve nedjelje mjeseca rujna uz jedan strahoviti prasak njegovo tijelo jednostavno se spustilo i utihnulo. Prva susjeda najstarijeg carskog hrasta, kako su ga zvali i mještani i botaničari, Milka Stipić, gledala je posljednje minute života ovog gorostasa koji je skončao ne zbog starosti, nego opet zbog čovjeka. Prija na jevtu dana pucao je. Ja vikala dici, bište dico, rašće se oborit, bište dico, rašće se oborit. Oni opet dojdu tuda, ja ih rastram, oni kažu neće bako, hoće bako. Nije bilo malo ni jevta dana, ras se obori. Nije srićom nikom satrao, bilo je dice pod rastom, otišli su. Nije bilo 2 minute, 3, ras se obori. Mi sidimo na dvorišću Nikinome, mog sina. Ras se oborio, struju nam oborilo, štendere izbilo iz kući. Onda došli letričari, pomećali, zvali, nije mogo niko proći. Ovdje doli sve zakrčilo. I onda zvali bageri, zvali traktore pa izvlačili vamo gore da se more doli proći. Veliki je bio. A moglo stati ovaca u njega više od 50. Šupljina bila sve. U rukama mi se nalazi jedan vjerodostojan dokument koji se zove Neke rijetkosti iz Bosne. Pa nakratko ću vam pročitati najzanimljiviji dio isječka iz tog. Starodrevni hrast se nalazi u selu Rankovićima, općina Bučići, Kotar Travnički, 10 km od Travnika. Računa se da je taj star hrast preko 2000 godina, pa bi potom postojao prije Kristova rođenja. Obujam mu je 33 metra, a u njegovu šupljinu stalo je 165 školske djece.
A za čudo, taj hrast rađa još obilnim plodom. Prije nekoliko godina metnut je u hrast kip Svetog Ante, te svaki utorak dolazi tamo pobožni svijet da moli zagovor u velikog sveca. Tu se služi sveta misa i to svake nedjelje o proljeću i jeseni, a pribiva joj 5-6 tisuća duša, te tu i mladež provede dan u svirku i veselje. 60. godine smo došli ovdje iz Karavle u ovu staru dole kuću porodičnu i zatekli smo ovaj glov ovdje zajedno sa ovim maklenom. Mi kao djeca, ja sam tada imao 11 godina, penjali smo se na njega. A da vam pravo kažem, ja nisam pitao nikad starije ljude, sjećaju li se one otkad je, koje nije me ni interesovalo kod dijete i tako, sve do unazad 4-5 godina kad je Lika došao ovdje i pošao se interesovati za to. Još prije mi je jedan stariji čovjek koji je radio čitav život u šumi s konjima, koji kaže da je prošao od Triglava do Đevđelije, sve republike bivše Jugoslavije, da nije našao u šumi nigdje ovako nešto. Stao ovdje i čudio se. Trenutno se nalazimo na padinama Vilenice u blizini sela Vidoševići, gdje se nalazi 8 stabala, odraslih stabala pitomog kestena, najvjerojatnije sađenih tamo negdje u periodu Austro-Ugarske uprave. Nažalost, stabla su dobrim dijelom suha, neka od njih nose plodove, međutim većina ne. Ohrabrujuće je što u okolišu, u pretežito šumi breze, nalazimo mnoštvo mladica, nekih čak starijih možda i 2-3 godine. Moj prijatelj Nikica ili Nikola Lozić kaže da je u periodu 90. godine do 2000. Čak brao plodove kestena i da su se mogli upotrebljavati, dakle da su dozrijevali. Ova lipa u Malom Vošunju, kaže se da postoje dvije priče. Jedna je narodna, povijesna, a druga je znanstvena. Ona prva zasnovana je na priči o tome kako su bili svekar i nevjesta i pošalica oni ko će prije umrijeti, ako ti umriješ svekrva, ako ti prije umriješ svekre, onda ću ja tebi šljivu, a ako veli svekar, ako ti nevjesta prije, ja ću tebi lipu. Eto, slučaj je htio da nevjesta prije umre i tako je svekar izvršio svoje obećanje i posadio je lipu ovdje, kod groblja mjesnog i u mjesnom groblju. Od te 3 lipe jedino je ova ostala ovako kompletna. U groblju ima svoje još samo izdanke, a ona na današnjoj strani je zapravo do kraja je pala i ne postoji više. Baveći se metodom izračuna koliko bi ova lipa bila stala u ovoj prvoj priči, kaže se da je stara 240 do 250 godina, jer 8 generacija je proteklo od onog prvog izvjesnog Petra Radelića Jakća koji je posadio tu lipu. I onda 8 puta u prosjeku 30 godina života je dobivao svog nasljednika, dođemo do brojke 240. I zbilja, ova druga metoda, znanstvena, je potvrdila to i jako blizu je bila. Posebna vrijednost starih stabala je njihova turistička atrakcija. Amerikanci su napravili sa svojim džinovskim sekvojama čitav jedan nacionalni park gdje ljudi dolaze da vide samo jedno jedino stablo, to je poznato stablo General Sherman. Zemlja ima svoja stara stabla, značajna stabla. Englezi se tiče svojom tisom od 2500 godina. Njemci imaju također periodična izdanja velikih stabala, prave turističku atrakciju. Čak jedno društvo koje se zove Ebenfreude, prijatelji Tise u Njemačkoj, organizuje posjete tim starim stablima, čak putuju širom svijeta da obiđu ta stara stabla Tise. U Bosni i Hercegovini također bi se mogla napraviti slična turistička ponuda posjete tim stablima. To su
to je naša prirodna baština. Isto kao što su arheološki spomenici, kulturna baština, stara stabla su historijska baština, trebalo bi staviti pod zaštitu države, urediti i omogućiti da turisti nesmetano ih posjećuju. Uzmite na primjer jednu Grčku, ona Grca sad u krizi, ali Grci su u turizmu sve postigli. Oni imaju Aristotelovu maslinu u Atini gdje dolaze jednostavno ljudi da vide to tisućugodišnje stablo, odnosno 2500 godina po prilici staro, koje liči na sve, ali ne na maslinu. Pa zašto ne napraviti znači nešto slično i kod nas? U povodu Međunarodne godine šuma posebna pažnja se posvetila u nekim zemljama upravo starim stalima, posvetila se malo veća pažnja šumama i u Bosni i Hercegovini u povodu Međunarodne godine šuma smo odali šumama određenu počast kroz više znanstvenih skupova, znači koji su održani u Bosni i Hercegovini. Jedan takav skup je održan u Akademiji nauka, znači u Sarajevu, čisto znanstveni skup, gdje smo prezentirali neke od svojih radova. Bosna i Hercegovina spada u zemlje relativno bogate šumama, negdje oko 50% površina u Bosni i Hercegovini šume, ali ja mogu slobodno reći da smo mi bogati siromašnim šumama. Kvalitetnih šuma imamo vrlo malo, one se ekonomski koriste, a možemo ipak reći da sva ova naša istraživanja koja provodimo, znači u tim našim vrijednim šumama, pokazuju da su ipak šume jako dobro kvalitete, da nam čak srednja Evropa i zapadna Evropa zavide na diverzitetu naših šuma, relativnoj očuvanosti tih šuma, za razliku od njihovih umjetnih šuma koje su izložene stalnim nedaćama, ciklonima, napadima insekata, patogena, propadanju od kiselih kiša i sl. Ja bih ovdje još samo spomenuo jednu izreku mog pokojnog profesora, akademika Mihata Uščuplića, parafraziram, koji je rekao sljedeće: mi smo jedina država koja se odrekla svog prirodnog bogatstva kao što su šume. A šume su jedini obnovljivi resurs. Naftu kad potrošimo nema nafte, ugalj kad potrošimo nema uglja. Sve što uzmemo iz šume moramo šumi vratiti i da ostavimo šume onakve kakve smo mi zatekli našim potomcima.